Bw'omugusi. Bono charagire chinse ikomi chebono morogobenga kengo kwalgania SMS ya mwana majanya ro kumanyigati yale twabere to kwalganiria kurwase mambia yale ngentambe go ikachinse chigabono chebono margoba ime ya Afrika ya mochana manga balika baita bagendrete kosangiria ana monoge koragense munyare kumanyigwa aseri bono muliki to varino sero oyagandete ko yarigania kurwa asense mende ye studio sariki ni bere mutinyo gatanu mwaka bochiri bubere na merongebere nene na manga gendete korekana hayibono to gendrete kumurekera asobime inyirabono ni gembure nyinga gendete ko nikiwa chinsemo aho egereke bona abayiboli babaire bakoboli gwa maiga yoko roje skuru ekibono kiroberi onye mburage ko ira nanse nchigoro ikebocha abwasabe baboli gubane kunango ko abara abana babo ekachi skuru eliyo ko nyara ko oneki abuna abana babo bayikire biya anemono asamangana alenge tobolende kubwatakana nembure nyinga gendete ko nikiwa ngati ya mangana to kumurekera soime inyirabono ni go obono ensemeria ye budget gendete ko ligerwa soime anemono aso mwaka bochiri bubere merongebere nene go ikomwaka chiribone merongebere ne 5 2024 iko mwaka ule 2025 ekerekerio ko murunga niko gendete ko murekero muno ase county ya Nyamira okwango yoko ko university ngati ya mangana gendete ko taliberera ase county ya Nyamira wekira boni gawo Taiwan ko gendete ko murekero ka university ya Nyamira bwente ko bekwa nenga to ko murekero mwancho muregerera ase Margoba ya bono nabo igo kurigereria ali gendete ko lekana ase chinse mochinde gendere ko tubwate ko tense mtandao ensemo ya Facebook nabo ko tunabuna Ndizi TV News Digital abayigense ya YouTube otanda buna Ndizi TV News yatobase kweba gotobwatia wetera ensemeli website buna www.ndizitv.net onyare konyora yo amo nenda mange olitokobwatira nene ko ensemeli studio kwa nikichibi chamuniri cha wikira century nkerano igakoro kwa Sara Momahanya karuke Lydia Mosea kwa nikichibi chamuniri yogi ngosnyorore century ebwende so yekamanyere ko ensemeli studio tokorena ninkomanye buna gendreto gwataka ilitira ninchon kwa Vincent Onyancha. Na gati ya barayikurwase county ya Nyamira bono nigo baganiriye umuroberi boko gaje ku university ya Senseme yo korokano kwango igwaso bwango Elia magacha iko nyarago chakiwana kwa nekabine university ngo bekwere Senseme yo ya Nyamira nigo chinga kicengane yaberege ko wokoboko no monogelibwe bunge je county ya Nyamira enoko kero oyibono ogani university nyare kwa gachwa ase bungelia ya Kitutuma saba kolengana nsemo ya yani gate birebune university ya county ya Nyamira so university ya Nyamira ise kobeko ase bunge ya Kitutuma saba ni gera begetari yago cha samenyi bensemina bagane county ngima erikire nsemo ye county Nyamira konyara ko nyora amagendro igate wenere nchere ya muyokera konya nemone bunge yo unenchere ya muyoko nyara kwegendereria na gwekinia ekirikire bagusura chisemi anemono imeye county ye Nyamira nyomba yo mugabana no ere town center nyomba yo mo speaker no era abichikiro kitaisa nyomba yo mo deputy governor no ere gabo ebinde ibisa de twes mugirano bogo chabo getutu nere nene pi ebale sub county ibere masaba noti zero na kwa kama ganza serikali nene te yuko kafanya oko ina manga sub county zero toto alona wote university ya ruta atoire tukalibere area tukatea maene abaheshimiwa bane karona abatumetu konse n'abaheshimiwa aba bagateango ekenepi obole mobole sengera manga boisa ine university ebirasi biro abana bagwanza gusoma tukaetia se bunge yaito ngatire university ejarali sengera manga tutu ekere irabara ibonse abaho sabera twanyenyole na abatata twanyenyole bonse n'abasani baito tokubate ikinga kikyokonyora na kieki kialenge lakini ndasera agende nduko ijatanyola university Nyamira lakini na watu kona gusabana inu mwenye sabere ejarali
Chinga kichipo igomo msebo godi ya Gesima atuti Nyamino niga anyareka okobokeng'aneyo asoko wache kwa University ya Nyamira chinsemi cheche bunge yo ya Kitutuma saba ase county yukukwana boigo niga tebirubuna ine nchiremera nyarego ikirania anemuno amagendera gochasa menye bensemi yo chinga kichi niga anyareko bori abanyarego sira na okobokeng'aneyo asigari batagire boigo okwangwe ko wetigwa we municipality ya Keroka kunyarego ikirana sobwango elibona ensemo ya Keroka ebeke gwetendere koiranise chibugura buri cyabere chikoene kigwane mono korwa asensemeyo nengana boigo nyara ko koboko no mono gwe bunge ya county Nyamira Enoch Okelo banyore municipality mushimwa mukwanale ige simerine ligoma nali kibese tonyora de million ditalinga ona program to bwate kibese kiri no mushimwa gisesa no mushimwa gachuba kune municipality korosole bare koruri tongo eche mata ekerwo ahonya meta ega sabo mochibu moino ega de mbaro etapo keso kekeroka para to kwa bigret kuna tonya kana kiba sia municipality ale tonya bimeret ebe kueramu ne kiba sia municipality igo aso pamwako yo ke kiba sia ne njete igo duse bare ina igo bele dusiga wala wala taona ekarotu ale ko ye municipality ene na tenene tanga bate ye bito to kurwania bitatu biyo kabate itolie municipality masaba rogora municipality intwanye nyora kero mwaka kibese kigo cha chinge fees 350 million kigo cha chiwodi sato kyo yo kibese kyo goetani kibese ndobwata abafatiri bagoro kuno World Bank bago chabaro skirami asiki municipality erami elyo mheshimiwa ate amwaka kanga tego eta erami elinero World Bank ngwajere facility kilomita ikyonse onyore erami goetera okonyore municipal gotigana joro mwancho muri togendere kumurikali yagendere tegokolekana goikaigase county ya Kisin omwe msebe godi ya Bogesero Vincent Yabuga niganyarire koboria abayibori kaneke bunanko barenda bara abana babo anamono chinga kichigembere nyinge gendere tegotwa gokona litukolia rani goboiga Yabuga nyarire koboria abayibori chinga kichukuru chire iguru abayibori bane kibuna goko abara abana babo ikaichukuru bunanchire moyo kunyara koene obolendi bwabo kubwatikana nembere nyinge eyo egendere tegotwa nigo chinga kichabuga nyarire komenta buna serikali ya county ya Kisin nigagende tukumurikira mangana rengeta magendro ne mono cross yo wichi baro na bego no buraro sitara cha chinsem ekerembure nyinge gendre tiko tunakuboria abantu kururi bagali yororo ane gucheso mu governor we county ya Kisi nawe kubwatira na bwatani bande kone kibuna ngwikira ni bale amagendro as chinsem chinyinge elibono gosira serikali ye county gwikirania chira chiri yabetege kulia gochesa minyibe county ya Kisi ambia rero na yekumbekereremo Mikiri rumani kiombekia verige kiwa na kono na mati na rero msherekea warenge kwa babu kiombekia asilimia kitano kuna bonta kitekula kuongeza asilimia asingi na ende ya kwabia ni karibu members wa bana usininda kitekula na kile ndugu chama ni rangira ya moyo kwa gachi moi speaker ichinga gezi ya milimita hiyo ndio hapo endo kendi ya kabere ntagete kukwesi aba iburi abana kuyo baro cyagira next week akire biya ayuri mukuru pe abana mo especially ngatune bane mburere nyinge ayo no mwiburi gokoro iso mwana kuri nyumba akikisha na mwana ikresu nandege punyarga na tuwa mwana na mbayo mwalimu wasomo mwana wa confirm kwa manyanga mwana na high school at the same time confirm kiza jamaro kwa wana wa igwe especially bali ba operate gumunda atikisha ngo mwana wa school ikengamia ikinanya tebira yananya teba sinjo maji awira man idaraja kitu tulotumia nyinge idaraja kiro sinime ingengende iliya rais na maji aikire bakabune temeji abana roja gusabana abana abayuri asisinga kitu wono baraka wa abana umekyo mwa batamu kiri idaraja ingendo kende abunda getego tabanga intuna waraji nakiara ko biya tija ko lumorembe aseka muri Kisi
erindi ngano ina mariogia bero ramange ni gochinga kije serikali ne yabereke gwetyo komento we shilingi 1 milioni 54 gochese chi county au echibono chibazi chikobe kwa soko nyara kwa gache mechemenene ase chi county echo nabayigo namagacha manne ye chi county gati chi county echo ngamone county ya Tharaka-Nithi county ya Lamu county ya Isiolo county ya Tana River nabayigo ne county area ya Nyandarua. For the National Treasury, our role is to transfer the conditional grants to the county governments, county revenue, fund accounts upon receipt of written instructions from the accounting officer of the State Department of Public Works. So I want to confirm that we are going to undertake our obligations as National Treasury as soon as the PS, the accounting officer of Public Works, gets back to us. We've been given the progress so far, the updates, and I think on the way forward is that we first the financing arrangements remain as agreed earlier, with the county government financing 30% and national government financing 70% of the project. That is, and then we have provision of Kenya of 454 million shillings for the current financial year, 23-24, and I think we just submitted supplementary to Parliament, so we expect that as soon as Parliament passes, then I undertake to immediately disburse the amounts that Parliament will approve. And then in this financial year, the coming financial year, 24-25, we have proposed 445 million shillings. Na gotikana yubono mwancho muligereriani gobono ege ikaro kagendreta se bunge ekibono gekora wa nomonogeri bwe bunge nene wense ya Kenya Moses Masika Wetangula anemona soko nyara kumulekerengana yeki wase bunge yokoganya ko mwaka isiko na kumurusi obisi mu waziri bobolemi Mithika Linturi kubwatikana na mangana ahabereka gonchukana na anemono okobo okubwo yobutanjere nengane gendeta kumulekerwa se bunge libanyale go etia gosengo chubale ku mwaka isiko kurwa se wizara yaye nigo kichi magajengana yeki wase bunge banyarire kumurekera Mithika Linturi asogotebekana buna tarekirana imirimo yaye bunebwenerete iginto kirete ngani ko wase bunge libanyare konye kwanira na kumurekera gosenko mwaka isiko bale kurwase wizare yo gukora imirimo anabono asensemeria yoboremi. Public prosecutions and the Director of Criminal Investigations, and is facing arrest, charging, prosecution and institution of criminal proceedings in relation to 6 pending civil, commercial and family suits. This discloses grounds that there are serious reasons for believing that the Cabinet Secretary has committed a crime under national law, including but not limited to offences involving uttering false documents and procuring execution of documents by false pretenses, contrary to Section 353 and 355 of the Penal Code, Cap 63. 3, gross misconduct. That 1, Franklin Mithika Linturi, acting in his role as Cabinet Secretary responsible for the Ministry of Agriculture and Livestock Development, by approving procurement and distribution of fake fertilizer by the National Cereals and Produce Board, insofar as being a state officer, 1, has failed to exercise public trust in the best interest of the people of Kenya, and this amounts to gross misconduct contrary to section. Na gotigana yumo nchumuli geribono ni gochinga kichi baraliana bwo nchombo cyo baralia kigenderete kuyaligana bwo ikirano ane murasogo cyo chengera ali tukolia boli tukolia ngesta kisato omutinyo gatano libo ndi gochengera kiro mwaka echibono lire lituko liyo obosibole bwo chinyomba cyo baralia asiri tukolia rero ni gekyombika gatene tabarale kamanya Media Council of Kenya MCK watorege ikarabene konyara gukwanira litukeliga eligo chikokolekana na gochengerwa lituko lyankyo nigo chinga kichibono chombo cyo barali cya bori ko mustali bosyo anemono asengane mwamu yo mwako yo no kuligereria bintu bitwetane nabo igo no bosibole chombo cyo baralia naboni go barali ba bori ko mustali bosyo asoko nyara ko basemya abantu anemono go bintu bitwetane ne nali yakolekana bunenchire mu yo konyara wetanga kurwase bintu binge ngane ra chingirose omoje gaura kolekana lituko ase chinsemo asorongorwa gusini go moje gojura kolekana imiye county Nyamira abwasaba ari kurwase county ya Kisini county Nyamira barayikirane sensemo ya Nyamira eligo chengera litukeli asaba ari kurorogongorwa gusi balireba go chikubwata na sobwamo anabono kurwase chinyomba choburalia. And our commitment, the road ahead will be fraught with obstacles, but we as media practitioners have a sacred duty
to confront these challenges head-on, armed with the truth and a resolute determination to protect our environment. As media owners and as media practitioners, we must amplify voices of those on the front line of this crisis. Let us give platform to indigenous communities, environmental activists, and scientists who have dedicated their lives to preserving our natural world, on the policies and practices that contribute to environmental degradation. Moreover, we must educate and empower our audiences. Let's equip them with knowledge and tools to make informed decisions, and for them to embrace sustainable lifestyle. Through our storytelling, we can inspire individuals and communities to take collective action. We must be willing to take a stand, ask tough questions, and tell stories that need to be told. We need journalists who are committed to accuracy, to fairness, and to the truth. Murigire bono goikira bo no kuja kro musumale mangana magia senchira yo bwenga senchira yo kuja kararia no kuja chutia semargoba ya bono yeno gikora gensemo ya bono margoba no chuka nyara senchira yeli bo ase bono Ivarinio serari kirana semesega anyare kogo sansamura na okumanyi buna bali kibaito ba bako ya ligania ane mono asomo je gabo ko kolekana semeli skuri ya Nyankonge gotoka miye county ya Kisii ward ya Kitutu Central abwa saba ntobono banyara bwesoke na konyara kolengo burere bwesese obono manyekane tibuna tuberculosis awaso waro moneno nyara kwego esokya abantu aomba ikirana sensemi yorobotiru no chikoro nyore kero yara grensemo ya bono margoba kero kilimuri keito kurwa sensemi yujuli kerubo agende tukurwa ligania asenchira yoima yomunanda mangina nyora sobe kirano kero yara grensemo ya bono margoba litukeliga aneli yara misi botambe chingero na papant virus na sebire bike birebosyo kero kyo gende takwego kene mirobeli jonsi ya Ndizi TV asena ma yanda mange ensemo ya website www.ndizi.net onyara konyara yomonenda mange mtandao Facebook gali Ndizi TV News digital na bwiga nsemeli ya YouTube tonyole buna Ndizi TV News urana kichibi cha munelioge igakoro kwa Sara Mumanyi reterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha.